biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika nga'y maray, awan ti plano nga umutang manan. No siyak, agutang akon iti sa balay, tapno sa andak nga mo maray. Makita man pa'y marimilding. Adapay nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutangan maray. Taga-sintro maray. Di na ammo ti maipapan kadagiti utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti garantor ko maray. Ay nawaw. Ni sir ta sumungad maray. Iso day ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrelease ket. Aglamang kan maray. Siya kung ti makam mo sumango ko ni sir. Anya nga iti ibagam maray. Sika maray. Anya ti kayat mao nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan maray. Ibagam asaan ta a close. One. Saan nga tama amuan ni manang mo maray? Saan? Di na amam mo ni manang. Si Kanti makaam mo asumango kini sir. One. Alay, agawa am nga rudan ti aglamang maray. Naibaga-bigat yo, ma'am. Hey, kastamot ka na kayaw, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni Ma'am Risa. Risa? Asino day ta, Risa? Ni Ma'am Risa Bestre, ma'am. Ah, tay sigod ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa di no tinagakaranda, ma'am. Adda nga min utang na di na pa'y nabayadan. Diyak mat makuntakan. Ay, day tatijak sigurado, sir. Saan ko nga bin-close day jay? Tadayo matlaang dito'y. Kasta ka di, ma'am. Ay, awanan sir. Marigatan kayo namang sapul kan kwa na. Ayawan nga rod, ma'am. Talaga narigat agpautang itapanawon. Manawan ti loko maray. Agyaman aklaunay king kamaray. Wala, tanalaingak nga agdrama, maray. Namati adagos ti loko maray. Bumawi kan tumat kanya ka, maray. Tulungan ka iti nakautangam. Siyakmat ti tulungam, maray. Anya ti maitulong ko kin kamaray. Ada ti pagutangak, maray. Planok at ti balay mo ti address ko. No ti address mi nga min ti usarak, sigurado amaamuan nila kay ko. Ammo mo day dyan, maray. Kontrabida ka na yawn. Sige maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor maray. Ay, saan, maray? Anya ngay mati ibagak no ada umay dito'y balay maray. Ibaga man nag-migrate ak ije Canada, maray. Tapno di na kon biru ka, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka. Lumabasak man, Maririsa. Ay nawaw, mayat ta isling bag mo amaray. Sa dino ti papanam. Kapilitan na, maray. Release ko ita, maray. Ay nawaw, congrats amaray. Adda ti gastusem no kasarti ka anakak. Ay, naku nampay, maray. Planok ti agpakulay iti buok ko. No adda ti kwarta, apay kit din asaan maray. Ay, panag ko na, maray. Anya nga, iti kulay may bagay kanya. Tay sigud latan amaray. Ay, okay, maray. Agpakulayak nga rod manayin. Agpariband ka mo, maray, tanay. Rimwar man ang tikulot abok mo. Uwan maray, inton lunis ti appointment ko. Panawan ka pa nga rod, maray. Alaag pa'y ti release ko. Kan ipakulay ko matlaang ang tibok ko. Asino di limabas, puldula kay. Ni Milding bakit? Apay ka day? Ay nawaw, ni Milding day aya. Sigurado ka nga iso ti limabas lakay. Wen bakit? Apay ka di aya? Nukasta.
Impakulay naman na, hindi buok na. Wen. Siguro, karirilis laang tilinding na. Kasta mo ta kanayaw, basta ag-release na bakit. Kanayaw nga ipakulay na tibuok na. Di daw mga umutang dagita at tao. Ay, isumot na tinakairuwa banda. Ay, awanan ti bibiyang tayo, di taba nagbakit. Inton kuan, adaman ng timang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakit. Mala, kita amkit ditiin sa ang mongay napawi. Mga no nagburakan day jay. Ada akong lakay. Ay, nawaw. Nagpakulay kamot manan ni tibok mo si Kamilding. Anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. Oh, jakamukan ka. Imutang ka manan, iso nga dati pinagpakulay mo? Unay ka matensil mo. Nagpakulayak lang itibuok. Utang adagusan. Anyat amok ngay, kat may sakamot nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa, into numayalawas. Iso nagpakulayak, tapno napintasak maijay Oh, nagadunga amom si Kamilding. Oh, day tati Jack magkayatken ka. Di mo amo ti mga presyar kadag iti simple abanag. Ha? Di ta ka man langan. Ay, nawaw. Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka maimay idikalman. Wala, tamangan kunak maagungat nila kay kumare. Iso nag-rest day akpay iti may saal daw. Una yun taris day, Mari. Anya kami ng ti isuot ta iti kalay sa tikasinsin mo, mare. Aggaw tamad. Saanan, Mari? Tay simple abistida laangan. Sa taag boats. Ay, awan ti boots ko, mare. Agam sige, gumatang aktumad tapno daramada. Kastoy abots ti gatangan, Mari. Ayan na, mare. Kastoy, Mari, kita Ay, nawaw. Nagngato magtitakong na, maray. Mayat ti kastoy abots, Mari. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. Itay pa yung agriring ti cellphone mo, Mari. Masarak nga kud Mari Risa. Asino day taya? Asino kumapay? Tay nakautangak Ang mga noog singiran, Mari. Kaano lang idimuta nga? Anya ti saritaan nyo aya. Kasano ti pa nagbayad mo? Weekly, mare. Ngam adak mo dito. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, siyak lang ti masa. Talaga nga i-block ko dahito yung tao. Anyat ko na, Mare. In-block mo ti number ti nagutangam? Moon, mare. Marurudak iti dahito tao. Di mo makauruuray. Kasano ngayon ang makontak na ka, Mare? Ay, kaparikot naman ta na, mare. Kasano no umay dito'y balay? Di ibangam no niya tinagsaritaan tayo ni mare. Naskin nga i-block ko. Tama nga no mayra na nga umawag. Nadak balay ka mangag nila kay ikaw. Sa bagay, Mare. Sapay pasikreto lang ngay mutang akmare. No umay dito'y balay, ibagak nga road ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Wen mare, stick to old plan lata. Sige, Mare. Syakto ti makaam mo, no adda umay dito'y balay. Masapul a bumawi akin ka, tadakkel mo ti na itulong mo kanyak idi, Mare. Adda ti sumungad. Ang mga no isudaytan ti nakautangan ni Mari Milding. Naimbag nagsama yo, ma'am. Anya ti masapulyo, ma'am. Ada ka din ni Madam Mildeng. Kasarita ko, ma. Ay nawaw, naladaw kayon ma'am. Anyat kayat mo asawan, ma'am. Awanan da Milding dito'y, ma'am. Anya, sa dino tinapananda. Anya nga oras ti pa nagsublida. Saan dan nga agsubli dito'y? Nag-migrate dan ije Canada. Iso nga inla ko dato'y balay da kanyak. Anya ka diti, mabali na makontak. Ay awan Saan kami ngamin aklos iti day di Milding? Jak ammo no anya ti Facebook na. Mala, agyaman naklaunay, ma'am. Ibagak to, iti boss me.
Nakitak ang naggapo ka iti ayan darisa, madam. Ay, nana. Sapsapulot ni Madam Milding. Nag-migrate na magaya man iti Canada. Ay nawaw, nag-migrate iti Canada, kunam, ma'am. Isumati ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kalaang day ta arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding? Anya? Saan laang apudno ang nag-migrate da? Anya? Iskam laang dagita nga agkumare, ma'am. Ugalidan ti agulbod, ta agpadada nga utangira. Isurok laangan kada kayo ti balay da Milding. Saan ang nasayaat nga ilumlumangan da dagiti nakautangan da? Ay, agyaman na klaunay, nana. Sino jay kinasaritam tunyang bakit? Ma'am ko namat ken kuha na. Nakautangan ni Milding dayjay lakay. Anya? Talaga dagita nga agkumare. Ugalidan ti agulbod. Saan lang aday ta? Ilumanganda pa yun ti nakautangan da. Anya ti imbaga jay babae ken kaya. Ti ko na ni Risa ken ma'am, nag-migrate kano da Milding ije Canada. Ay nawaw. Kano limabas ni Milding dito balay iti kalman. No di ka agraraman da gita alakay. Kundi utang da, awang gayam ibayad da. Iyaw awan da magtipada da ataaw. Ay, adan to ti aldaw da bakay. Kumusta kayo, ma'am? Ma'am? Kasla naklat kayo nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro namnamaan ang mabirukak ti husto abalayo. Ay, anya ti aramidan nyo ditaw eh. Anya pa'y kumamam. Imayak tagsingirak. In black nakmat nga men. Kwa, ma'am. Naskan nga agbayad ka. Tano di mo kayat. Agpatulong ak iti kapitan nyo. Kwa, okay laang ka day, no? Kagudwa laang ti utang ka, ti bayadak, ma'am. Itay kurang, bayadak tao into numayabulan. Siguradum lang ang maitid mo. Uwan, ma'am, di kay madanagan. Agdiskarte ak, iti bayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka mo't? Nag-migrate mo't nga ipagbagam? Anyat kayat mo asawan silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang, ay nawaw ka. No kasta. Nigayam na natunyang tinangisuro iti balay. Talaga man nakibiyang dayta bakit? Husto laeng ti inaramid ni Nana Tunyang. Deserve mo. Utangera kayo ngamin, iti kumarim. Agpada kayo pa yung ulpod. Ilimlimangan nyo dagiti nakautangan nyo. Agsagana day dya bakit? Hey, sikati agsagana. Amangan no adda pa'y kit diti umay agsingir inton madamdama. Basol day dya bakit Dadaulan na mati diskarte me. Hey, saan amay parbeng ti kasta diskarteyo niya? Pakaisagmakan yun to day ta iti kumarim. Maasarak maririsa. Ay nawaw, anyat parikot, Mari Milding. Nabirukan mati mutangak ti balay mi mari. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Kaimbagak mat ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Kasano, katada mo man nakibiyang bakit? Sino abakit ni nakibiyang, Mare? Ni Nana Tunyang. Iso tinangisuro iti balay mi mari. Anya? Talaga mo't dayta abakit Dayta nga rod mari. Imbis makalusot da tao, awanan i-booking na matan. Kasano nga rudon dayta, Mare? Di, nagbayad ka. Ay kapilitan maray. Adapay udek abayadak into no may alawas. Awanan kayo matitibay na natunyang. Ay nawaw, anya ti basol ko king ka, Milding. Bakbakatan kayo lang arudan. Kastapay lang matiugali yaw. Naa, Agraman utang ti sabali a tao, pakibiyangan yaw. nasakit tinakamaw ta insurok ti balayaw. Pabida kay launay nga main. Amaw, saan anasaya at ti kastangar aramidin yaw iti kumarem. Ilang mga niyo matpi mandag iti nakautangan yaw. Mas daawak,
ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo. Tawan kumare yaw akas iti kumare. Siya bagay, agpada kayaw nga agkumaray. Agpada kayaw nga utangira. Isu akan kanunungan yaw ti dakes nga aramid ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayaw mildeng. No awan nga min tinamnamaan nyo nga pagbayad yaw, isardeng yaw ti umutang. Nakaidasara ka, o di ti pangkaldawan ta ato yang bakay. Umayan lakay. Nangagmumot siguro dayjay. No awanan ti ibagam, panawan kan. Saan lang nga itati aldaw? Addan to aldaw yaw. Di ka agungot kanyak ta pagsayaatan yung mulaang iti kumarem ti inaramid ko. Anya ti imbaga ni nanatong nyangken ka. Pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mat, bakit? Ay nawaw, anya ti pagsayatan mi jay silmaw. Unay kan bakit? Amirisem ngamin anain baga. Jack amaw. Nasaya at ti kasta nga inaramid ni nanatunyang. Iti kasta, agnakem kayo iti kumarem apadam nga utangera. Ay nawaw! Ay, nawaw! Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong unget wano gumurgura, tapara matlang iti pagsayaatam ti ibagbagadaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam nga ibagam, nardulakay? Masapol nga general cleaning tayo manan, tanay, matutudo manan. Inbagam ka diti planom kadagiti padam nga opisyal? Wain, one representative per household. Ibagayo kadagiti kalugaran atap no amuda lakay. Kaano ti schedule ti general cleaning aya? Intun Sabado bakit? No kasta nga rod, ag-announce kayo tapno amuda. Tapno di damas daaw inton Sabado. Wain, bakit? Tumulong kang tumatlang. Aywan gayam, ada ka di maitad agunggo na dagiti agdalos. Adda, di mo ipakpakam mo nga damaited. Ta makita no sino tinaayat at tumulong. Adaman wano awan ti kung kuna amaited kadakwada. Nasabat ko ni Kapitan ni Tadala ni tay, kat naibaga na nga da kano maangay a general cleaning inton Sabado. One representative per household kano. Ne, mayat ano kasta? Nabayag man ang piman nga awan nagdalos. Kat, asino nga iti maki-general cleaning kada talakay? Si kalat ako man amumot nga da trabaho. Adda nga ta itad da agun-guna dagiti agdalos? Naita ti jakam mo. Adda kumamot tapno saan asayang ti bannog? Kasano ko maasayang ti bannog kat para mo't iti pagimbagan tintiro a barangay na ita general cleaning. May mayat lataan no adda mat itad da akwarta lakay. Tapno ganado mat ada taong agdalos. Ay nawaw, madi ti kasta bakit? Adaman kan awan itad da, makidalos kalat ta tapno awan riri. Pudno ka day nanatikleng? Ay nawaw, ti anya Lorda, kumplito mo ta. Pudno ka day nga agdalos tayo manan? Awan, inton Sabado. Anya nga iti kunada nana? Adda ka di itad da agun-guna tayo nga agdalos? Kas kumay ti kwarta, wano groceries. Awan mo imbaga ni Kapitan. No kasta, awan gayam itad da? Day tati Jack sigurado,
Mabainak mo nga agsaludsod. Saludsudak nga ron ni Evelyn, tapno amok no adda nga tawon no awan. Wen, isulaangan ti pagsaludsudam. Asawa na ni Kapitan, iso asigurado nga updated dayjay. Anya ti gagaram, Mariloida. Ada ko makayat ko asaludsudan kin ka, may papan iti general cleaning inton Sabado, Mare Evelyn. Anya dayta, Maray. Ada ka di gunguna dagiti agdalos? Anya? No adda ti itad ti barangay agunguna dagiti agdalos, tapno ammumimot kuma. Ay, Jack sigurado no addawin no awan. Urayan tayo ti ibagada Ay nawaw, apay ngay, dapat sinaludsod mo kuma nila kay mo. Ay, kwa. Awan mo't tinadakdakamat na. Kaya't naasawan dayta, saan asigurado no adda ti payout may. Ang mga no free service manan ti panagdalos may. Addaman wenno awan, may mayatlat no tumulong tayo. Tapara matlaang dayta iti pagimbagan tayo abu marangay, Mare. Makitan tuman, Maray. Umay kanto Mare, tapno adda kadwami nga agdalos. Anya ti kunamba kay. Imay niloy na dito balay itay. Wen lakay, imay na sinaludsod no adda kano ti payout dagiti agdalos. Ay nawaw. Anya nga tinsungpat mo kan kwa na. Jack sigurado kunak Saan pa yan alpas tindalos tayo ng payout at agos ti salsaludsudan naman? Ammo pay man iti daydi a babae lakay. Sala aggaget no adda maawat na a kwarta. Day tatijak kayat ka dagiti da duma kalugaran. Masapul nga da maawat da sana tumulong. Isu nga husto laeng asaan tay nga inbagbaga ti maipapan iti payout lakay. Wala, tapno makita no asino dagiti adda puso na tumulong nga uray awan maiter dagunggunada. Barang agbaliw ti kapanunutan daydi aloyda ket makidalus tumet laeng. Anyat orasan ba kay? Agalas 7 Nagpartak ti oras Agrubwata nga rodan. Agsagana kamatan. Damag ko kat alas 8 nga agrugi ti panagdalos yaw. Wen, Imbatik ti may sa akumpay tayo sa ti aramatan. Mangalakan to iti cleaning tools mo. okay. Makitan tuman no gumagetak lakay. Ay nawaw, makidalos ka tapno damot representative tayo. Kasano no di ka makidalos kat labasan dalang ti paraangan. Di datan tulangan ti karuruot ti arubayan na. Numayat tirik nak inton madamdama, mapanak to. Danag mo na yan. Da kayo matgayam dayta na natikleng. Nakasyaga nakakadin, Loida. Agrubwatan, tapno saan ta amala daw. Ay kwa nana. Pasensya ngam sa anak ang makidalos. Ay nawaw, apay ngay. Madmadi nga mintiriknak nana. Nasakit ti ulok. Kan mariknak ang maululawak. Diyak kabaalan ti agdalos no kastoy laang nana. Sayang Mark. Uwan nga rod nana. Naira na apay mo't apa nagdadalos ita. Agpatuloy nga road no di ka mapan. O sige nana. Agan-anad kayo matijay. No saludsudan nakto ni Kapitan, ibagayo ang maditiriknak. Wen, inakaw. Naimbag ko namta nakalusutak. Uto-uto matgayam day taan nanatikleng. Agrubwata kon lakay. Ti attendance sheet. Adda dito'y bag ko. Sigurado mailista amin ang iti tumulong. Tapno amumin no asino ti ag-payout. Wen lakay, siyak ti makaammo. No saludsudan da, ibagam ka iti kabaranggayan tayo nga da meeting mita. Tulungan kay tulad ta no malpas ti meeting may. Siya kun ti mangipalawag kadakwada lakay. Sigurado ang maawatan daday ta. Naimbag abigat yun na natikling. Kasta making ka ipilain. Ti kaaruba yung ay nana. Saan nga imay? Saan ka di makidalos? Ni Loida ka di tidakda ka matem. Wen nana. Ay, saan ang makaumay ni Loida tamadi ka na utirik nana. Anya? Jak amaw no pudno ang masakit dayjay wino rason na laang. Ang mga no na dismaya, tawan ti payout ang maawat yo. Narigat ti agsasao ngam amok aday tam laang ti may sa ama kagapaw. Siyang kadamag na ngamen no ada ti payout ang maawat dagiti agdalaws. Una yan, day ta kaaruba yun, nana. Sala aggagat no ada ti kwarta ang maitad.
At to'y tilistaan dagiti nakidalos, lakay. Ay nawaw. Dahito ilaan. Wan lakay. Kagudwala ang ti attendance sheet tinasuratan. Basit kayo mat gaya managdalos. Adu nga rutisaan nga imay lakay. Agraman ni Mariloida. Awan mo laeng. Oo na yun. Nunay baga siguro nga da payout na kitagdalos. Sigurado anapon no ti attendance sheet yu. Amangan ko na no back to back pa. Di bali alakay. Nalpas mat ti trabaho mi. Isu na laeng ta nag-overtime kami piman. Ayan yan ti kastang ugali da. Di da pang panunutan para matlaing ti pagimbagan tayo amin. Bayam idala kay. Choice da dayta. Tinapatag, adalat tamot piman dagiti na ayat at imulong. Dagiti la ang nakalista iti daytang attendance sheet ti deserving ang makaawat iti payout lakay. Ay word, dahita alistaan ngagpaiso ti pagibasaran me no asino ti ag-payout. Kunak man no nakidalos ka, Loida, bakit? Sa anak anatuloy, lakay. Ay nawaw. Apay nga ipiman. Maditiriknak, iso anaturo kaklangan. Asino nga ti representative tayo no kastalaan. Nalpas mat ti dalos. Wana nga nag-overtime da kanumot itay. Kaaw-awid dalaan. Ay, talaga akasta Nakababain mo't ka ni Kapitan. Asino nga'y kumatibanbanugan dagay tao. Isumat lang nga awan ti payout. Dahita payout mo't yad da dita utik mo. No kakasta abanag, mangted da kumamat iti payout, ta saan mo't analaka ti agdalos. Rupat payout ka talaga. Kumusta ngay lakay? Ada ka din ti payout dagiti nakidalos? Adan bakit? Kontakem dagiti kalugaran tayo anakidalos. Ka mapandaalaan ti payout da. Kaano? Kansa din no lakay? Ija barangay hulatan. Alas 8 ti agsapay tunbikat. O sige, kontakak nga ron ida. Woy, bakit? Dagiti nagdalos lang nga. Ta isudat ti aday ti master's list ti barangay. Abangan no intum madamdama. Andamanan agpilpila dita asaan anakidalos. Syakti makaamo lakay. Agkapi ka pa'y ibiling. Agyaman naklaunay nana. Anya nga minanti ko nam itay. Ada ti payout may. Wan nana. Ay nawaw. Payout itay. Payout dagiti nagagat anakidalos nana. Ay nawaw. Ada magayang ti payout. Adda nana. Naisikreto laeng tapno makita no asino dagiti si pupuso at tumulong. Alas 8 inton bigat ti payout nana. Ije barangay hulmat laeng. At tuyan tin pagatang mo, Robin lakay. Awatem, ta dapay papanak. Ay nawaw. Kaslag dardaras kamat bakit? Nakitak ngamin nga adu ti nakapila iti barangay hall. Okay. Amangan kunak no pagsayaatan day jay lakay. Amangan no pagsayaatan ti pilpilaan da. Hindi mo pagpadasan ti mapan makipila ijay bakit? Ipadas ko laang mat ti makipila. Amangan no kwarta ti pilpilaan day jay lakay. Nawan ti imbagadakin ka, di ka mapmapan. Nakababain mo. Amangan no nalipatan dala ngayon baga kanyak. Dita kan tamapanak iti barangay hall. Kita ampay tin na po nga ilutlutok. Amangan no maksad. Naa, kita amno asino tinakapila lakay. Ijay. Tay nakabado iti nalabaga. Ay nawaw. Limat loy da ijay. Apayan nakipila ijay. Jakman amo. Awan mo't nagan na iti master's list. Nakita na siguro dagiti tattao ang nakapila. Iso nga imay mat. Una yan na ita babae. No pagsayaatan adisto. Ngam na adda maaramid may samot na mapukpukaw. Kasaritak ka di lakay. Saanan, bayam tagpila dita. Agungat daytaan no awan ti maawat na lakay. Da kaminto tagsarita bakit. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Unfirmed piman kanang iti kabarangayan tayo anagagat ken alisto at tumultulong. Manungay tinaawat mo na natiklaing. 2,500. Isupay ama igatang iti bagas. Naimbag kayo pa'y. Ada naawat yaw. Siya, pulos.
Sayang lang, ti oras ko nakipilpila. Awan kanumot nagan ko, iti master's lace. Talaga nga awan tadi ka mo nakidalaws. Di damat ngamin inbaga nga dagayam ti payout. No ibagada nga da, tumulong ka nga ta. Ay kat syempre kwarta dayta, nana. No kasta, masapul nga ada ti kasukat ti bannog mo. Ay kat syempre nana. Ni Kapitan Manlangan ti kasarita. Anya ti raramidem diti opisina. Apay nga kasjay, Kapitan. Saur kayo man. Ay nawaw, saor? Apay mo tanay baga masaor kami. At dagayam ti payout maawat dagiti agdalos, ngam di yumat inbagbaga. Uwen tadita amaamuan no asino dagiti rupat payout. Amom kaday, nasayang lang ti oras ko nagpilpila itay. Napabainanak pa iti sangwanan dagiti staff yaw. Taawan ka no, tinagan ko iti listaan. Talaga nga awan tinagan mo iti listaan. Ngamin, saan kamot anak idalos? Ay, basol yu wape sa anak idalos. Inlimad yung amin nga da payout, Kapitan. Di mo ipadlaw ang payout lang ti pagalistuam si Kaloyda. Sana nasaya ti kasta. Siyak pa lang ti papasulam na ibagbagamot ka na kayo nga anda general cleaning tayo. No saan kayo nga imay? Choice yung magtanday ta. Saan kay apilitan? Ngam pang-asiyo, tadi kay agreklamo no awan tinagan nyo itilistaan na itag payout. Ay, sayang lang ti oras ko nakipilpila lakay. Kung nagtumot ka, di ka mapan makipila. May samot day tang Evelyn. At dagayam ti payout kat inlimad na pailang man. Nagtalakan ba kay nalpasan day ta? Anya pa lang ti isyom. Sayang nga raw, jay 2,500. No nakidalos ka kuma, di ada kumamot payout mo. Jak nga raw amo nga dagayam ti kasjay. No amok lang, di nakidalusak kumamot tan. Day takot. Masapol nga da bayad Diyos sa kay agunay. Iso siguro nga inlimad ni Kapitan ti may papaniti payout Tapno makita no sino dagiti adda puso na tumulong iti barangay. Ay, maasarak talaga. Agbain ka mamad. Si kapay lang ti ado ti reklamo na kat si kalangarudan ti saan na nakidalos. May saka matarupat payout. Masapol nga da payout saka agagat. Ay nawaw ti ugali akasta. Ay, nawaw! At daman, wenno awan ti itad ti barangay, no kabaalan tayo mat ti tumulong tayo latta. Nang runa, no para matlaang iti pagimbagan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nadamag mo ka ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta a dance competition, Mari Ophelia? Amangan matno para kadagiti agtutubo day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Kasta aya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo mat, iti grupo tayo. Ay, nawaw. Diyak mat amo ti agsala, Mare. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag-practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay, Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? Sige.
Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Maray. Line dance laang gayam, Maray. Kabaalak mat siguro. Kasta kat ti kayat ko kan ka, Maray. Agbiro kak tungarudan iti kadwata, Maray. Adamo gayam ti dance competition iji barangay intun fiesta, hiner lakay. Nandiyan ka mo bakit? Isumot ti baga ni Mari Ophelia itay. Makiline dance kami kanu nga road. Line dance. Amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanumat ti cash prize. Isupay mo't ano mga bakda tao. Ay, da kayo nung kabailan nyo. Apay kiti na saan? Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay ka. Kompleto kanumat tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas metkit din ti trabaho iya garden. Mangiling ta kayo man iti kamote, nanang. Adapay matay na iling ta idi kalman, Ophelia anak ka. Kurang day jay, nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimang mangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdama, nanang. Agpractice kami. Anya ti praktisin niyo? Sala, nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raw. Wen, kwarta ti premyo, nanang. Sayang mo day jay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, nanang. Iso nga agpractice kami mamata no maalami ti first prize. Ay nga tararamidan da kita ako kumare. Mimi bakit? ay nawaw, kas makita mo't agsalsala dala kay. Para iti anya. Para iti dance competition ti barangay tayo. Isumat lagayam Ay, medyo dakilmat nga minti premya. Bakit? Isu nga ipapati dati agpractice lakay, kayat dati mga bak. Ay, wan bareng mga bakda. Wen nga raw, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul no kwa. Naku nampay bakit? Ay, hapaya di kamat na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay Kayat ko kumaa, ngam nasakit mo't tantisik data ulakay. Jakon kabailan ti agsala, amangan nusyak pa'y ti mangdadael iti performance da ijay. Adda akon hiner lakay. Nay, narabian ka mait Nancy bakit? Ay, pasensyakan. Nagpractice kami ngamin, ta intun bigatan ti dance competition. Ala. Ay ginanaka nga rudan. Tamangan ta inton madamdama. Awan pa'y samat tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakit? Ay nawaw, pasensyakan alakay, naliwayak mat nga agpayso. Okay laeng. Italaeng mo. Agyaman ak launay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin nyo nga ron. Tapno mga bak kayo. Mano a minuto laengen kat mangrugi ti competition, Mari Ophelia. Ay, wen nga rod, Mare. Itapay laeng kat agnervyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laeng day ta, Mare. No pay kasta. Ag-focus laeng, Mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, Mare. Kalma ka laeng. Ay wan gayam, awan pa'y mat ni Manang siya. Paumayan, Mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kumpleto? Kumpleto tayo, Mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayo nga ag-perform. Nakasarita kun ida, Mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga Nancy bakit? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay sos. Kay, naalayo matlaang ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itadda ka no intun sumaro no alawas. Ay kit nasaya at ano kasta bakit? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpractice, idi napalabas alawas ka. Kahit sagmamano kayo ngay. Jak pa'y amo. Makitan to intun umay alawas no kasano.
Mabayadan pa'y ngamin ti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingayaw bakit? Tapno adda mo't serbi ti bannog yo. Himang pat ka din ni Ophelia, Mimi bakit? Awampay mo lakay. Damag ka kat nangabak da ka no kahit. Aya, Dahil ta tinangig ka o pagsasaritaan da, di ta tersina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat tigunggunada. Wan nga rod bakit? Sigurado makaramantaman no ko. Ni Ophelia pa'y ti kunam lakay. Sigurado agumatang dayjay itilitsyon manaw. Rumwarak pa'y biit nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanaman akaw. Mapan ko alaan ti premium nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, ko nanang. Siyak laang. One representative per group ka no. Siyak ti leader ka da kami. Mala, mapangkangarudan. Kita amlang taitid mo ti para kadagiti kagrupaw. Wan, nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukodak ti premium Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, nanang. Awan pay, adu pay mat ti abasto tayaw. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ophelia. Si kamagaya, marinanse. Sa dino ti papanam. Agpasentro ak Mare, si Kangay. Ay, ikaw maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam. Awan kadipay ti premyo tayo, Maray. Awan pa'y ti update da, no kaano ang mai-release. Awampay mat mare. Next week, kunada idinapalabas alawas, Maray. Wan ngam awampay mat. Ano usan tayo laangan nga orayan, mare. Bagaan na kaminto ano itiddan, Maray. Wan mare, di kay madanagan. Bagaan kay to no adan. Agpatuloyak nga rudan, Maray. Ang mga no atidug man ng tipila iti papanak. Sige, maray. Agan-anad ka. Uray si ka, Maray, agan-anad ka man. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay ngay. Awan kanupay mo't kuna ni Mari Ophelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan, kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da. Ni, tiyak amo ti maipapan iti day taabanag, lakay. Amangan mat no napaninala ni Mari Ophelia ti premyo yo, kat di nala ang imbagbaga. Ti kunana, kat bagaan da kami no mairilis ti premiumi, lakay. Ay, saludsudem manen bakit? Amangan no addamat gaya man. Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya at pa'y bakit? Medyo dakkelmat nga men ti premyo yo. Isupay kumamat Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw, nagadaw na nakaw. Wan takal-alak ti premium nanang. Inted mo ka di tibingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak no malipatam nga ito ti para kadakwada. Ited kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikati makaamaw anak ko. Siguraduam laeng ama ited mo ti usto abingay da. Iti kasta kat awan ti riray. Wan, nanang. Dagulit kayo mat. No bagak awan, saanan ang masapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa'y nansay. Agyaman aklaunay na namime. Anya nga minaw ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, sarud-sudak ko mano naala na ti premiumi, nana. Nadamag ko ngamin ang naalamat tan ti daduma ti premyo da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa intad ti bingayaw. Ay nawaw, idi pa'y napalabas nga aldaw kunayo, nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay, adi na intad ti bingay may. Agraraman mat day ta nga Ophelia.
Ay nawaw, apay ka di ba kahit? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premium eh. Idi kanupay na palabas nga aldaw kuna ni nanami may. Ay, kunak tumay. Naireleasen ti premyo ba kahit? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Tinasaya at kasarita yung manan ba kahit? Ang mga nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di nga ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasanong haruden day ba kahit? Ang mga di na kayat ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo. Sa bagay ba kahit? At dati puntom dita. Kasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, hingam nagpatangkan. Di balilatan ba kahit? Ited yun kan kuana. No sa anak ngagbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito'y balay bakay. Isyong agpay siya lakay. Ay dati may na imbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premiuda. Saan kanupay ngamin nga inted ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay nga'y akas jay. Diyak amuman kin Ophelia lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti Premiaw? Tanagrigatan damot amin, day. Day tangarod lakay. Mangbangag ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kadwam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amin? Uy, nanang. No naikanda amin. Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Iso nga amo na ti maipapan iti bingay da adi mo inted. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay nawaw, apay matakas tamare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pay ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa ngamin mare. Ammo mare, managing bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't mare? Bagim lang ti pampanunutom mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo day ta a premyo. Ay, agpalawagak mare. Ay saanan akasapulan mare. No di mo kayat nga ito tibingay may. Kukuam aminan. Angam inton sumarono, di kan agrekrot iti kadwam. Agline dance ka siksika. Aggagatel kamot amang igastos iti saan mo a kwarta. Mare. Uray dagiti kadwa ta anak line dance mare. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya? Kasla dati parikot mo, anak ko. Nadagsan, nanang. Anya day ja aya. Kaguradak iti kukumarik, nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang. Nangip ipanam iti bingay da aya. Ada na patagan ang usarak iti daduma a kwarta, nanang. No siyak ti sika. Inotem abayadan anak ko. Ited mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan, nanang. Ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitad ko ti bingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel amang igastos iti saan mo a kwarta. Panunutom mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Anusak asukatan. Tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik. Saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak, nanang. Rumbeng laan nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaeng ti igastos mo. Di ka agagatel ang mangigastos iti kwarta asaan met a paraken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.